नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोयच्या इलेक्शनाक 156 उमेदवार कोट्याधीश 38% उमेदवारांचेर क्रिमिनल केसी 19 जाणांचे क्रायम सिरियस एकलो अशिक्षित एकल्या कडेन दमडी ना पळयात रिपोर्ट. संसदेचे 10 दिसाचे अधिवेशन सुरू. नोटबंदीचे 50 दिसा उपरांत हे पहिलेच अधिवेशन. सरकारान मांडलो इकॉनॉमिक सर्वे. बुधवारा केंद्रीय अर्थसंकल्प. मतदानाक 4 दीस आसतना मतदारसंघांनी सोरो पैशे लागले व्हावंक. सांत आंद्रे फोंड्या कॅश धरली. बायणा पुलिसाची जीप फातरायली. आणि वोट फॉर मनीचेर इलेक्शन कमिशनूच कितें ते निर्णय घेतले. बीजेपी 26 सीट काडटा. काँग्रेस सिंगल डिजीट. नागपुरातलो आरएसएस बीजेपी बरोबरूच पर्रीकार उलयलो. वेंचणूक प्रक्रिया पक्ष उमेदवारांची मालमत्ता आणि फाटभुंयेचो अभ्यास करपी एडीआर संस्थेन गोयच्या असेंब्ली इलेक्शनाक राविल्ल्या उमेदवारांची मालमत्ता, केशी आणि शिक्षणाचो डाटा दिला. 156 उमेदवार कोट्याधीश 38% क्रिमिनल केशी आशिल्ले. तातले 19 जाणांचेर सिरियस केसी. एकलो अशिक्षित एकल्या कडेन मालमत्ताच ना. फक्त 60% बायलो उमेदवार. पळयात रिपोर्ट. Out of 251 candidates, we have as many as 38 criminals. Number of criminals with serious crimes are 19. The party-wise position is something like this. 3 out of 39 candidates of Aam Aadmi Party have criminal records. 6 out of 36 from BJP. 9 out of 37 candidates of Indian National Congress. And we have one such constituency for the first time in the history of Goan elections. There's one constituency where we have 3 criminals, and that is Sant Andre. As far as the age is concerned, 159, which is 63% candidates are under 14. 92 candidates, which is 37%, are between 51 and 80. The eldest candidate being the former Chief Minister, who is at 79, Mr. Pratap Singh Rana. 12% have 10 crores and above as their assets. 15% are 5 crores and above. 89 candidates say that their assets are between 1 crore to 5 crores. Another 53 talk about 20 lakhs to a crore, and 42 candidates said less than 20 lakhs. There is one candidate who says that his assets are 0. Illiterate 1, which means he is not even 5th standard. Up to 5th pass is 9, 8th up to 8th pass is 19, 56, 10th pass. मतदानाक 4 दीस असताना मतदारसंघांनी सोरो आणि आता पैसे व्हावंक लागल्यात. इलेक्शन कमिशनान खर्चाक लिमीट घाल्ल्या असतानाय लिप चोरी पैशांचो हुवार चल्ला. फोंडे पुलिसांनी 17,17,000 रुपया सयत फोंड्या कार जप्त केल्या. बायणा सोमारा राती पुलिसांची जीप फातरायली. सोमारा राती फ्रांसिस सिल्वेराच्या पुतळ्याक 97,000 सयत धरलो. सूत्र सांगतात ते प्रमाण ते पैसे खंय एके बँकेचे. बायणात पोलिसांनी जीप सोमार राती उसरा फातरायली. बायणा पोलिसांनी कांय तरणाट्यांक ताब्यात घेतल्यात. That was a stray incident in which the staff had gone to attend a call. Subsequently, the vehicle PCR van was parked by the roadside. 4 local boys, while fleeing away, pelted stone on the windscreen of the PCR van, thereby damaging it. In this connection, we have registered an offence under PDP Act against the said local residents, and investigation is in progress. The said boys are right now absconding, and we will catch them and bring them to book at the earliest. सांत आंद्रे मतदारसंघात फ्लाइंग स्क्वॉडान काँग्रेसीचो आदलो आमदार मंत्री फ्रांसिस सिल्वेराच्या पुतण्या कडल्यान 97,000 कॅश जप्त केली. पाळ्या सोमार राती एलन सिल्वेराचेर एक्शन घेतली. इतले मजगतीं वोटर स्लिपी मतदारांक डायरेक्ट डिपॉझिट सोडून राजकीय कार्यकर्त्यां कडेन वाटल्यो म्हणून पोलिसांनी BLO लायरा फर्नांडीसाक अटक करून सोडली. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.
वोट फॉर मनी आरोपाचेर इलेक्शन कमिशनूच कितें ते निर्णय घेतले म्हूण पर्रीकार मिडिया कडेन उलयला. पैसे घेयात मात मत बीजेपीकूच मारात म्हूण ताजो वादग्रस्त स्टेटमेंट इलेक्शन कमिशना मेरेन पावला. बीजेपी 26 सीट काडटली, काँग्रेस सिंगल डिजीट, नागपुरांतलो आरएसएस बीजेपीकूच म्हूण पर्रीकार उलयलो. मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? अमित शाह ने रैली में कहा कि आप कहाँ काम करेंगे? मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है वो क्लियर है, तो उसके आगे उसमें कुछ कहना जरूरत नहीं है. आपकी कंप्लेंट दैट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट By simply saying that let election commission investigate the complaint. सर केजरीवाल पर जो आरोप है सेम वैसा ही आरोप है, उसको So इलेक्शन कमीशन को करने दो ना, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? कैसीनो के बारे में तो उनको कहाँ प्लेस करे ये सॉल्यूशन नहीं आया है, तो वो सॉल्यूशन लेने के बाद मंडवी से उनको हटाया जाए. यहाँ जो संघ की टीम है, परिवार, उनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है. आप जो संघ बोल रहे हैं वो मैं संघ मानता नहीं. मैं संघ नागपुर से जो हेडक्वार्टर है वो संघ को मानता हूँ. वेलिंगकर के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता. हमारा एजेंडा लेके हम आगे जा रहे हैं, लोगों को चुनना है. साहब यहाँ पे आपका संघर्ष किससे है? थोड़ा जगह वो कांग्रेस के साथ है, थोड़ा जगह एनसीपी के साथ है, थोड़ा जगह इंडिपेंडेंट के साथ भी है, लेकिन सिंगल डिजिट में कांग्रेस इस बार भी रहेगा, पॉसिबली ड्रॉपिंग फ्रॉम अर्लियर 9 टू लेसर नंबर. सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इधर करीबन 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए. मोदी जी ने 2 मिनिस्टर दिए. Would that translate into a special state? ऑब्वियसली नहीं, स्टेटस स्टेट देने की और क्या जरूरत है, यही स्पेशल स्टेटस हो गया ना. थोड़ा हमारा जमीन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग लोकल लॉज के ऊपर से ढूंढ रहे हैं. गोवा फॉरवर्डान आता अपक्ष उमेदवार एडविन कार्दोस सिप्रूक नावेलीन सपोर्ट जाहीर केला. काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डाक साळगांवा आनी शिवोले सपोर्ट दिला. नावेलीक हय सिप्रूक बरो सपोर्ट मेळता. has decided to fully back and support Sri Edwin Cardozo, who is popularly known as Sipru. So surely entire Congress bloc, whatever it remains, it is supporting Goa Forward. In Saligaon, N block, entire Congress workers along with the bloc is supporting Goa Forward. नावेली भितर आमकां खबर आसा की लुइजीन फालेरान खूब मतदारसंघा भितर जे काँग्रेसीक जावं सेक्युलर पक्षाक जिखपाचो चान्स आशिल्लो थंय मॅच फिक्सिंग करून वीक कॅन्डिडेट घातिल्ल्या. की आज कळोन येतलें की गोवा फॉरवर्ड आमकां नावेलींक सपोर्ट कोताय म्हणून. संसदेचे 10 दिसाचे अधिवेशन सुरू जाले. नोटबंदीचे 50 दिसा उपरांत हे पयलेच अधिवेशन. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीचे अभिभाषण जाले. उपरांत सरकारान इकॉनॉमिक सर्वे मांडलो. बुधवारा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडटा. पयलेच फावट बजेट 1 फेब्रुवारीक मांडटा. हे फावट रेल्वे अर्थसंकल्पाचो केंद्रीय बजेटानूच आस्पाव केला. घेऊया एक ब्रेक.